Operative Society Limited, watengenezaji unga kaunti ya Meru, sasa wanakuletea Afya Plus katika muonekano mpya. Afya Plus ni unga wa ugali uliotengenezwa na kuongezwa virutubisho kama vile vitamini kwa manufaa ya afya njema. Jinunulie Afya Plus katika supermarket au duka lolote karibu nawe kwa ladha na furaha ya familia yako. Our afya, our pride. The most captivating shows on TV are now on Star Times. Introducing Super Kids Add-on Bouquet. Lots of fun and learning with up to 10 kids channels. Batman and Superman on Toonami. Thundermans on Nickelodeon. SpongeBob on ST Kids. Renew your Star Times monthly subscription today for just 299 shillings on Yota Bouquet. And add-on Super Kids Bouquet for just 150 shillings to save up to 70% off your subscription. It's for the latest novellas. Catch The Law of Revenge Brothers Season 2 on ST Novella and Novella E+. Terms and conditions apply. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow! Mama natumia Raha Premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapa zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Mubiashara urenkuma James Kirenya uria wizikene muno Jack Smart ni athithite muchemanio jwa gisiasa mushine jwa Maua aria atumirite gutwa giti kia mubunge wa Igembe South ari Murwiri Kiumbe. Jack Smart uria wagire tikiti ya kiama kia Jubilee nonekete kwige kwa bonene netithe babikibiki kuma Maua na ntere ingecho Igembe kagitene ukauna we uria wanenkerwe tikiti ya Jubilee newe Mithika Mzalendo ni athithite mambura ja gukungwira kugwata tikiti ya Jubilee. Dennis Mugendi gaturingechio. Tukwinene kirinjorua ijirisia kuruira giti kia ubunge gicione kia Igembe South umwe ari Jack Smart na ungi Mzalendo Mwenda Mithika bare bathithitie biatho bia kwamukirwa ni akari Mzalendo kwithirwa ashindite tigiti ya kiama kia Jubilee na Jack Smart nawe uria barashindanaga nawe kugita igamba kuruira ubunge ari Mtu Kiumbe atina kiama ya kubwera asanteni na maromba yetu yenu yarabombe guthabwe wentarima nayo na raundi kukonora mante yarakarangire kya mene twasuno ticket raundi yetu na kya tuna independent candidate kwa uto tebuweta munge baraba kueneza ujumbe bakiwa indarekere onikande kwende saidi yora ndari mbere muthiuruko Jack Smart athithia ikumbone bia gicigo giki kurio mucini jwa Maua na kwathira akari uria kabatethia nkuruki athurwa ta mubungi urunguna atete twanengerorwa no ro twongo turenda rwa kwethira iukiria Igembe South biashara ana betu bonde twabaswira ngwe ana betu bonde twabaswira ngwe tuswire bamami betu ngwe tukurie kilimo tukurie biashara turete barabara turete ndoi turete stima nawe Mithika Mzalendo nterensia kiji akachiu akariwa mwana ntubanja bamutharithiria giti kia ubunge bario athinjiri ba Murungu nawe akiuga gigita riri ari na witikio rugendo ne ruru rwa gutwika mubungi akombana ndene yenya mwathani ari na mantu ja maingi na ja mega akathithia athurwa itwari na ratwetwa na Nairobi no ntundagwire ndirenda kuromba tigiti kenda bobote thia antu betu ndenda kwengana tigiti ya kiama kiria kwathana no ntuitoke na into bia thirikari ikyo kwenda kuyukia antu betu ndakirwa mpinga mantu ya ndronere na ngoke thiroromba irio ukiona weru antu betu ndakwira ndiweta Nairobi ndeta ndethira kwi panero
lakini ndabarekerere mwathani na ani ndabwera atiri o mundu ogera warete muzalendo nkawata kaibwa kalweni aka mwathani kaibwa imauta yande turirwe na akiraone nere kwe kwanjeria konyera ndaiberwa kuombwa kabisa iro ndararikanire mauta yande turirwe atariki 14 mwathani wa ntia itukinyethera babe na inye muntu aina inye thegoro muzalendo na inye mwathani endre kuma narua ndendo gutangazira official candidate wa Jubilee wa 2022 tariki kenda ni mzalendo Romiao. Dennis Mugendi, Wero TV, Gembe South, County ya Meru. Akariba kaboitone bakuromba thirikari ya kaunti ya Meru kwithirwa bena mpwe kubakira thoko yao kenda kinyabo bethirwa bakiona antwaega kuritaira biashara chao. Akariba ni bagutarira batina antwaega aria bomba kwenda irinto byao bakiromba guthethererwa morotone jwa kwagirithia biashara chao. Nicola Chabare ni akurikithia. Ya kuri plot ni twachoro kana ni kamanja. No kaya na thoko we plot yo yakwa thoko. Ikio kiuria akari eba taoni ya Kabuito bakurania ati iko bakaumania ana bantu agwakirwa athoko nonto ukinyabatie na athoko ya gutumira mwanka athaino ibanda biakitwe mbere ya nduka tianto onto burende bakuga ibatiganiretwe ebonene ki maendeleo bakiromba thirikari ya kaunti ya Meru yumire gutigira niko bathondekera athoko akana ibachwire mbecha cia utigiri bakurirwo kithaka agia utiga bagwaka athoko yao batu ya Kabuito to that disadvantaged ke manto ya mainge muno nto bwa kwithira twi mwankene yo Igembe Central na South kwa tuika manto amingirera ya kibwithwa ya like we are in an island tutioneka muno batu toka bakinya shendi ya nawe bikibiki no nto bwa bonda no nto yagwe to twina timu ya bikibiki na nene na nyinge bapaka bikibiki shouwa kwena barabara kuunda romba thirikari ekire ito muronge to laitheria ito kwana na ritete ngwe kinya market ire inge kinya batu ndaromba to kinyelo no tethio bau batu to bwethire market yombe kwarama barabara cieto ciethe ibui to thithirwe thoko ugiakolea nawe to twagite ntarambe mbere ya nduka na mote yo getha ntai no to kwenderia irio to kwenderia kwacie to kwenderia into binge bionthe lakini to aswerwa kaeria karogetha kwena thoko ya into binge biare ya party from nduka na bibinge na moteri toke na muno Kabuito it's an all lot ikwenda kulaithwa with a lot of consideration twethire twena public land ukulukira kura katukaura kwa hivyo ndeya kire mbeza sa trade and cooperative nda wimpewe milioni inya mbure thoko ka mbure munda Kabuito twake thoko bukio karadi luye obisi yeto no tunkomya tubeto ba ona kuri na ogui bakuromba akinya thirikari ne batiri gutigire kubanga bangania ataoni enu ya Kabuito obwega nikenda kinya kwithiro kwina barabara igukurukirika nonto mwanka athaino ijichianite gutigira kinyankari chiriti omba gukurukana abwega Kabuito ito kwalelia irire ngionto kiango market ito kona market ya ne bangi ena street inja na weta kugo nto kona kwina mwebero weteta no kona ngare ni komba kweba nakuo bena cioro bia council go cioro bia kwa bia public toilets yekwa ukalaitha market yeto bore kari twila to nini kwa to gote mwebero nyarori cia semani yele itona cio kelukira kwaria omanto bakaboito bethereta bekulugera itarere yo musana kuma Kabuito Igembe Central Betan Class Chabari MC wa Muthambi Nyaga Muisraeli ni achokerete kienine gya siasa ntuku inkai nyuma ya guchindwa kire kura cha muchujo Muisraeli uria wachindirwe ni Morris Maugona kuoneka gutauchore na ngabana Muthomi Njoki augite nande agachwa gitekeu ari murwiri kiumbe nkuruki Muisraeli uria niwe mutongere wa barabaka imbungene ya kaunti ya Tharaka Nithi no rotete muchujo Jojo Ayudi akiuga jotetithirwe na mbere na njira ya umana weru Mati Mugambi na riboti iji kagita nyuma ya gukira kwaga tigiti ya kiama kia UDA kiri muchunjo wa tariki 14 na tariki 22 mweru ena Nyaga Muisraeli orano MC Wandia Muthambi ariugende muchunjo gyo tari na umakana kinwa kanini na mbuge akwa kona bulage kala laundi ya jire nango graida wega ndona girano gikigitari free and fair
nondu number 1 nwera gituo kina ntu 154 ukerera barurana 154 na gutebu gutuika miaka 5 kuma 2017 andu bonde baruranite ukerera kingi kituo kingi ukerera kinanto 307 ukerera andu bonde baruranite na bakulukana kura tajinge kibau na ngundu tugutaroneka in the world. Muisiraeli ariuga ndi ariromba giti gikuta muntu kiumbe nontu gutari na umano theri kiri kithurano gikuo ntu burangitigiria gucindwa. Kwa gutyo tuminyo ndatekire courage ndagwe niyo ntiserenda nontu na mbone ndo murambe banduraga kange tekiri kiruno kirambi kiro ekia IMBC kire gya tariki 9 mweri wa 8 batarukana yimwe na makura au bambira mbendere andu bambira mbinuke kwa gure mpaka unde niyo nde independent candidate na ndi na sembe yakwa ya Ostrix kana nyaga ile yake nyonige kinene muno. Akiongera ariuga acokeretie ari na inyendi to untu bura gutari gwoka muinainia kiri ucho ibwa giti kia wandienia muthambi niyo nikandari ni red strand like anigo tabula lwege rurakinya miaka 40 rucokaga ruitagia kirimanie kuru ruka yankunyo jienge ruka kuona maragu yakira mange mameru ni monde na moraino wetikirani na munene muno mbere ngai na ngai yake ntendagia ningwitikia bura ndaringite siasa eu ndaringite kuma leto kadondo tukandi John Assembly kuma tariki 3 na tutekere kuma mweri 3 kuringa siasa ora babongo bakegwa ground ena mwene athirikiritie akiugaga gutire na gitumi gia gwitigia muchunjo no ri kwaga nthiguruni akiugaga akiri wandia chogoria kwithiritwe kuri na mpagaga na nkinya nkujanio ciora kanenkerwa tigitia kiama kia UDA nyume ya muchunjo kwithirwo kireta mpagaga wandini enu kambuge gwa kwa nomination ino jionde iraudirwe in the entire nation nimbuge gutio ngo na free and fair ndo tabula amburi kiuria riu chogoria Joyce ina certificate Karen ina certificate obonde mtu ina certificate koguo kiwa kwa na free fairness atia kero ndo bakone kwa certificate provision okiwa ndo na free and fair atia koguo ate ntichogoria yake kinya even yegamba ngombe dio na kinya cia kariga koguo namba no kuona uma ke nomination koguo ndo tutubati na trust na nomination anywhere in the world. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Uria guchwa giti kia ungavana na tigiti ya kiama kia chama cha kazi kaunti ya Tharaka Nithi gitari Mbiuki ntuku ya Narua na ikite kampeni chia wentere chia Nkarini Tharaka na aria onekete gwikira kari wirane nkabo kirigeria ria kuboria kumutaraja ngavana wao Paul Wakabethi ena Nteto Nkuruki. Warera siasa ciendere kuwata mwanki agande goroni. Lakini gaichura ariogo otienwa Victoria kuria Kisumu ruthie guntu gwetagwo Mazabit na gitumangu batirere Tharaka Nithi twina miburo 10 kuma bantu bagwitwa Mutonga kuthie nkinya Thosi baina miburo 10 kweli rongo umundi antu macia mankareni umundi ukathia iguru kwina irima cietagwa Mwembe Hills kweli rongo kwina irima cia Mwembe irima ino cia Mwembe tukinamba kuthondeka gatagatia tungitega lonzeruru nderu kuma irimani nikenda tukathondeka mega dam nikenda muntu wothe uri nture no anywa lonze ke kwina ino cia Mwembe kwina ino cia tunaweka maji ndio kila mtu apate maji ya kulima ngokoria ntupetu wena lonzero wa kulima omonde ni nini hauna kama uko na maji ya kulima ni nini hauna Kiswahili kiuga maji ni uhai. Asante sana nonto wena lonse wena mboga wena ndengo wena sukuma wena kila kitu na negetomato kugate at the end of the month no mwanka omuntu Tharaka Nithi akolo wagiteraga mbesa agekira mbesa wapi kwa mfuko tuko ikagitani wakugitara tariritie pewa wiro wa governor lazima ogetatia ukanywira mumako lewe nonto nchambe no yerirwe etigakinye obisi na no amerire kakwendo lo amerire apana ninjanjo getiratia amera utigakinye ko obisi kadwana na nikendo rutawira no mangonywe mu lutambira tere nondo atekinye obisi le kuria kukembati mbata ekamuthula gotika muntu nakoka ekure mwe akanyura mumako
bakanyura mu mako kwa technically euruta akilini hiyo jamaa mtoe kwa akili. Si tumeondoa hiyo? Sio tumemuondoa? Muthia Kitari Mbiuki narutite mbito kiri munini wa rais Dr. William Ruto gutigira na kuthura seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Profesa Kithure Kindiki ta munini wake kiri kurura giti kia urais. Na nataka kuambia na saa hii mnajua Bwana Ruto alikunja hapa Kadhoana juzi, si ndio? Akatuambia anataka tumpatie kijana yetu ndiye aende naye wapi? Aende naye wapi? Tunataka kuambia Samoei Arap Ruto namna hii. Kama anataka 99.9% of our votes, yes? Lazima kijana yetu apatiwe nafasi awe Vice President of the Republic of Kenya. Tuko pamoja? Tukipatia Mheshimiwa Profesa Kindiki kiti ya Vice President kule juu, ile tunaomba Samoei, hiyo ni appointment, si ndio? Lakini tunamuomba, sawa, kwa unyenyekevu, sio kumlazimisha. Sawa? Ampe hiyo nafasi, sawa? Alafu na minyi mpatie Kitare Mbiuki kiti ya nini? Kiti ya nini? Kiripotera Oro TV kumantere cha Tharaka. Betu wa Paul Ogwakabithe. Hatori na kariba irumane bagotetanekira bakuga ne kuthuka kwa barabara ire gutonya cukuru ya primary ya Iruma bakiuga itigwitikirika bariuga kurira Marinya Jojori Muguo na Ntaka Ontuburia bakwethirwa bakiorota ne bubugotuma mwanka ana bao batithithie bwebwega cukuru ne ontu bagotumira njira indaja gukinya cukuru ne aria nabo akariba gauti ni barombete kambuni ya Mainya ne KPLC kweza na mpwe na kubatunyukia mundu ne kwethirwa ne bakarete bima bithatu kuma stima ire kura Mate Mugambi katutarĩtie. Atori na nkinya endi wega bacukuru ya Iruma wandia mwembekere gĩcigo mbunge kia Maraba na Matheta nontu bwa barabara irekurukirite akuve na cukuru neretumagirwa na arito bacukuru enu ntugo gwa ntugo na kiri barabara eno netaka cukuru yatuikire abandoned tontu guti access road ya barabara ni twathondekerwe ni the county government yathondekwe ni anyuma, lakini the main one ni atiganirwe. Kuringana na atori baba bariuga barabara enu yoyori maria maroji rwa mbura ntaga na nkinya Marinya na kwoguo arito bacukuru enu bationa gwa kugenda. Ukejalo kiria jari bari force wa kukwairana baba irete cukuru nontu batiomba ukuluka au baraba ingene baba kubotera ugu na bagacoka mezie bakiriraga twana twejaga cukuru tukamatete nguo jia guchenjia tontu gagatonya rujeni auta toto PP1 PP2 no mwanka kamaterwe nguo jia guchenjia tontu bwa bure kuona main gate na rujuru ya barabarani. Guthuka kwa barabara enu bariuga nkinyigo kuringithia kithomo gia cukuru enu ya Iruma bakiugaga gutire ntugo mwarimu kana muritwo mwochia watagucererwa. It affect mwanka lessons jana kilasini, it affect performance ya twana. Ni tontu thaira mwarimu ageterera kurirwa ngari ale nikenda tonya kilasini le lessons ni itonyanire. Ukiraithiria mwarimu atonya kilasini thaa thita. Bali expect antu baumira ate bati kuthurana o riria muntu athie akibothagira au athiete kunenkera muntu murume kura aomba kuthi gutethia kwae kwagu ne tukulomba baturaithiririe kagitani waku na bwatori bantu ria gauteni mbari cia ngoroki bariuga kwa biumia bithatu ende batorobona stima kuma ntuira cia urite nthiguru ngima stima guntu kwingi ni jaumbire gucoka for example ya Kathare ni diacokirwe ya Mara ni diacokirwe no agweto ni twekarite agauteni ni twekarite Gitare ni tukiringa gathimo atori baba bariuga ibageretie kuringa riboti kirimo bichi Makenya Power gonto mwanya ende gutire no bichi no emwe bumeretie kanerenda kubatetheria na twaria na nte bachuka bala batwire gutu serve from the beginning batwiraga tio twagirite gusabe ona nte ba Meru tukarigwanire twatwikire ba Meru county twa Tharaka Nithi county antu ba Meru nabo bauka twabauria nabo bagatwira bibwagirite gusabe wa ni antu ba Tharaka Nithi county
niko kodiokera mtu tutirimane ni tweyaririe uria tweyaragiria na kari ringi twi community ya Gauteni katuringa ndimo tukinara tutirimane tukinaringania twetinde ndaijote mtu na thimo. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Nkatho cha mwanya ni untubo ugwe wajukia kanya gaku na kwithirwo gwatanirite na bautwekire nteto cheru thaitha tunga kwendera utuku bubwega mbeta Maureen Kinya mona neto mathithio Maureen ko